Fatalo fatu ila ufafonga anga Samoa nei fo e sofo malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al fafonga fa opoponga wana tamua yene yaso. Olo te enel komisina on tanga luenga leo le fionga au apa aulongo i tino Filipo. Fa upunga fa apele i faya leo se fa tala noanga o Samuelu. Natalia nea ile komisina ina ua fesilingia tu si tala i fafo mai o le pale mene le vastor wai. Fa atatau ile tangia la auli al mali etua malfaltua wa ele le fionga tupuola mati le watu so le tausanga talo na fa atali se tala. Peita ina fa maonia e wapa au. E iai le tangi ai olo o ilo e leo. Fa upunga e ilo le lei upuna fa atino pe soli tu la fono fa amtalanga na fa atino. Na ia tau fo i tu stala o lo ngalu rue fa atasiai ma leo mai New Zealand. Ma e le o sao le tala i le taiminei fa apea e le i fa atala noa ina leo le li o Samuelu ma e ua ta atia il fa amsinonga e ilo ai le tūlanga le na e peon sao no au apa au. Peita o le mta upu leo lo vavao ai pe iai fo i malona so otanga ile taupulenga e tangata vale le la au le mali ua uma fo i ona fa au atu le namata upu ile ofisa o leo ai o fa amtalanga tusia mata. O nā moli mau le taupule tangata vale la au le mali e toa e moli mau ai fo i maleli i leo o tātou tau fialo na swafa. Sa wha mao niona moli anga soli tu la fono. Ai ua moli mawina le toe wha awhai ngālue ngāne nei e le pulenga. Peita ai o le suenga i le tangia la au le mali e toa matupu o lai tua inga. E so tanga ile maliu o le tama o nga enu ansia tu au. Maletino ya apelila lua olua tasi. Lea wa tautino mai ele fionga le komsena o le mtanga aluenga asunga au apa au. O lo whaia pe iai le ilo ngā leo Samoa ma leo New Zealand o lo lato ngā lue whaatasi ai. Tala tuli loa wa whaasolo lawa na fifi le mui fo le vaenga wha upu whai o pule le malo. Le whaatua ele tua Samoa o tasi po le whaas. E o fita ma fi naunga. Ai o fetui e inga i le vai aso a lumana i le pale mene ma whaatete ai whai pule to ono e au fiai ma le pale mia mai le vaenga wha upu whai le whaas. Ma whaasolo anei i le ava ese e le fionga le pale mia o tō whinga minista langolango. Ma le ava ese o tō whinga minista mai taitai whono le whaas. Ma le minista o tinam tamaita i le minista o Pisnisia la manuia. Minista o so ta inga ma o ai i le aso. Wale ai lava sa whaamtalanga o toe la ngona o le namata upu. Vanga na i le tausia o le saunoanga le whongawhetala i li o ta umaspau. I le vai aso talua i le taimi o le whontanga al palemene. Na ia sauno o mata upu lava na ia tau le loto i whale o le vaenga wha upu whaia le whaas. Ma tangi ai le tū maupea o le malosi o iai le vaenga wha upu whaia le whaas i le pule ina o le malo Samoa. Ua whaasese i nai whaamtalanga noulua i angia. Ile malepe o le whaas mlana whai ngā malo. Ile taiminei e peo na tā ua le tātou paanga mai tonu. Ua atili ai o na malo si le tūla i mai le whaas e wha au lana whai ngā malo. E ui ua awa ese le tōwhinga tai o le whaas mai le fionga le palemia. Ai wha au lava pea lona tōwhinga palemia pei tai. O le tā ua o le taiminei e peo na tā ua le tātou paanga e le o ta ape le pūlenga o le malo. O lo oi lima lava o le whaas. E ui ua vale whongava ai peo na sao no le palemia. Ai o le malo si anga e whaawa waia na ngā luenga male pulea ino le malo. Ai o Samoa o lo tū maupea lava lea i le whai ngā malo le whaas. E pei o na tū maupea lo na palemia o le kāpeneta ma o na whai pule o mia ai le numera e whaawa wai o na maua e Samoa se whai ngā malo file mu i le taiminei. E manui ai fo i matangata ua tala sao whangai na ua lima tau sanga o lato soifua. Ai sa wha awau lava o na tongi pea lato sao whangai nupi whae pe on masani ai. O i lato na sa o loto lava o na tala i tua lato sao whangai so se taimi mana o mi ai pe tai. Sa le mawhai o na ngava ana tangata i pasene o le nupi whae tau sanga ua tuanai. Vanga na ua au sia se taimi wha atapula ai pe o le ono masina i le tala ina i tua se tupe mai lana sao whanga tongi lea na iai le nupi whae. Ai ua sao noa le pulenga o le nupi wha ua iei nei. E o lava i tangata ua tala nupi wha. Ai olo o iei pea la tau sao whanga e angava a foi o na mawala na wha pasene. O le wha pasene lea mo le au whai sao whanga uma. A le nupi wha ua amatai nei o na tufa atu iana pa anga i le aso lua fitu le nei o Januari lua o lua lima. E ava ese ai mai lunga o lau account ai atu ai ua teu sa o loa i lau sao whanga.
Nisi o tala tuli loa o le li leo talavau le fionga a tapua I pule lea na whaina le pufana I lunga o le ngā luenga I le whaingo le vaiaso I si usenga o lo tau fia pe le whalma I tele mutotua. Mai wa pule alofa le atua u wha Solomon Mia tongu fitinga e pe ona ta ua le tau ainga na o tātou fesilingia. O lo tali pea le taimi tala whea ngai mo le whai o le tau tonga I ava ese le pufana peitai. Na mōli ai lava e leo le li whai pisini si saina mai si usenga na fuai le manuanga o le li malu le malo. O le whai pisini si lea ua mōli ai le tau mawhai e whaau o le maliu, o le umio le au penga matautia, o le umio le au penga wha asoli tu la fono. Mai si mōli anga wha popo e so o tanga I le wha le tonu na tupu mai si usenga I lea uli le stona I toluai. Na wha ia I Malaysi teine Asia o lau whai ngā ruenga, le whai pisini si mabala awa I loa leo. O le tali atua leo lea na afuai o na tali ane fo I le whai pisinisi I le la au malo si ma toso ai lava le namata upu mai le au auli e pongi lava o tau whaafi le mu. Pei taina saonga le mu tangata na iai le whaloloa ma le lotoa vanga na ai le malu le malo lea na tau ai le isi pulu o pulu whana e 5 pesi le tufo ina whaapa ane le whai pisinisi. O le vai aso fōwea e ngā ruenga al whaamsinonga, mai loa I se taime tali ai le ali I ona mōlianga o tā uailunga, ai o tā o fiai I le vainga a leo. O mōli mawina fōi e le o le taimi mua le o savali ai e leo le alava whai pisinisi. O lo ta atia fōi lona tusi sai I mea tau I le loto I whale o lona ainga. Ai o lea ua maua ai e leo. Ina ua tupua nei le whaale tonu lea mai le whale o loa I si usenga na maua atu iai. E pe ona tā ua ele tātou pāanga mai tonu e sila fia le mata upo le li saina whai pisinisi. Ai o le malu le malo lea na a fia o lo whaatali pia se taimi tāla whea ngai ai. Mō le tonga fitinga e ava ese ai le pulu mai le itua vale o lona ua. Ai o tā ua e lona tau ainga ua tala noa lava ma wha solo manuia. Ua whautua nai nei le official pule whaatonu po le regulator le au whai pisinisi solo whanau. Le tāpuni o lau bisinisi po le totongi o le saltupe. I le whamtalanga whala wai tele le regulator ngisa le matua tangaloa tawa fuatai per cell. I le lanto I tū lau e sota inga tala. E iai whai bisinisi ua tau masini po electronic machines wha asoli tū la fono I tonu Samoa. O masini na e telefoni whi avea ai walkie-talkie, laptops, drones, maisi masini e manau miele malo si wha interneti e o lai. E te tau o na whakafono type approval rules lua o ta sivalu e tangai o na ola I Samoa po se tusamania. O masini pu e ata whaalele I lunga leisi leo masini whaitete ngata e pei o na foi. E le minister o mlai waalele olo a fuafitiwa ai staimi utuanai. Le te tau o na laisene o na fo itu ai ngō masini mole saonga le mu. Whaanga fo I nā pule whaatonu officer regulator mo e whaatawina nai to ngō masini ia tu maunga whaale tu la fono. Whaftai lau whaafonga anga le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo I tu la mana tamua. Whaftai fo I le Wendy's design o lo I funga lei mo le ofu matango fie ai whaasoi fo ia.